Достор, биз эфирибизди улантабыз. НТС телеканалы Таңшала программасы алгачкы саатыбыз. Эми жогоруда кесиптешим экөөбүз жанагы санариптештирүү боюнча сөз кылдык элек. Мен ойлойм, кесиптеш, мындай сөз бар да, эгер өткөндү билбесең, келечекке ой жүгүртө албайсың деген нерсе бар. Өткөндөгү тарыхты, санжыранын бардыгын кайсыл муун болбосун ошого ылайыктап санариптештирүү бул азыркы муундун биздин тагыраак айтканда милдетибиз болуш керек. Мына ушул боюнча биз кененирээк кеп кылган турабыз. Буюрса алдыңкы 20 минутта, жарым сааттык убактыбыз менимче өтө пайдалуу болот болуш керек. Анда студиябызга келген конокторубузду тааныштырабыз. Бүгүн бизде конокто ген кыргыз санжырасы долбоорунун негиздөөчүлөрү Миронов Антон жана Атамбеков Зайырбек. Кош келиңиздер. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Бир жаңы долбоорлорду, жаңы иштердин негиздөөчүлөрү менен сүйлөшкөн өзүнчө бир керемет. Себеп дегенде баягы маек, баягы нерселерди, баягы жаңылыктарды көрүп эле мындай жаңы нерсе издейсиңер негизи, кесиптеш. Биз бардык долбоордун максатын да менен тааныштык, негиздери менен тааныштык. Эми келиңиздер өзүңүздөр биздин көрөрмандар менен учурашып алып, шашпайынан сөздү баштайлы. Долбоор боюнча кененирээк айтып бериңиздер. Андан кийин акырындан арасын кичине чукулайлы. Ассаламу алейкум, Кыргызстаным, кыргыз элим. Атым Атамбеков Зайырбек. Биз бул долбоорду көптөн бери ойлоп жүрөбүз. Ойлоп жүрүп ишке ашырып атабыз. Буюрса азыр ошол долбоорубузда проектте уже 800 миңге жакын бутак бар. Аны бир жарым жылдан бери чогултуп келип, 3 күн эле болду. Биз продуктту, приложениябызды, тиркемебизди иштеп чыгарып, Google Play, App Store'га киргизгенибизге чоң жумуш аткардык. Алдыда дагы чоң максаттар, масштабировать этип ал проектти. Буюрса жылдын этегине чейин ошол 800 миңди 2 миллион кылганга аракет кылабыз. Болгон күчүбүздү жумшайбыз. Негизи ген кыргыз санжырасы долбоорунун башкы максаты өзүңүздөрдөн угалы, сиздерден угалы, негиздөөчүлөр. Кыргыздын бөлүнбөшү. Бул негизги биздин максатыбыз. Кыргыздын бөлүнбөшү. Тиркемени көчүрдүк дейли. Биз тиркемеге кирдик дейли. Ичинде кайсы нерселерден баштап көрсөк болот? Кайсы жаңылыктарга көңүл бурсак болот? Биздин жанагы урууларга эң башында эле. Эң биринчи дегенде бутактарды карасак болот. Жана айта кеткендей, 800 миңге жакын бутак бар. Бутактар атактуу инсандар жөнүндө окусак болот, ичинен уруулар жөнүндө окусак болот. Аябай жакшы поиск бар. Поиск менен издеп өзүңүздөр тапсаңыздар болот. Ичинде удобный фильтр менен. Өзүңүздүн бутагыңызды кийин улап кошуп, же болбосо толуктап кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Кайра же өчүрүп койгонго туура эмес болсо мүмкүнчүлүк болот. Тиркемени көчүрүп алып, мен ушул уруудан келгем, мен ата-бабам ушулар болгон, мен санжырам ушул деп туруп, анда мен атым бул, менин балам мындай болуп деген сыяктуу улап кетсек болот, э? Ошентип улап кетсе болот. Келечек муунга. Келечек муунга туура. Сурайын дегеним, канча адам иштеп чыкты? Бул адамга колдоо болду дагы башка. Буда 40-тан ашык адам иштеди, талыкпай эмгектенди. Ошол маалыматтын баарын чогултуп тактаганга. Антон 3 командабыз бар вообще. 3 командабыз бар. Биринчиси бул маалымат алган командасы. Экинчиси маалыматты тактаган командасы. Үчүнчүсү маалыматты киргизген командасы да ошондой схема менен иштеп жатабыз да биз. Отдельно разработчиктер бар, ошол приложениени жазган. Отдельно маркетолог, СММщиктер бар. Ошого
жылдырып, пост кылып. Сиздер теги башынан бери келатсыздар да? Туура. Не 15-ші жылында. Жок, ушул проекттин башында. Проекттин башында. Проектти чыгарып атканда эмне болуп ойго келди? Эмне болуп ушундай кылып бир сценарий тештирели деп бир ойлор пайда болду. Себеп дегенде кесиптеш, сиз байкайт болушуңуз керек. Биз айткандай App Store'дон же болбосо Google Play'ден башка бир өлкөнүн оюндарын көчүрүп алабыз, же болбосо дагы бир нерселерди көчүрүп алып, анан кийин убакыттын баарын ошол жака кетиребиз дагы. Эртең биздин улуу агаларыбыз келип, кайсы уруудансың деп сураса, жөнөкөй суроого жооп бере албайсың. Мына ошонун баардыгы буюрса, бүгүн маектешип аткан биздин авторлордун колунан чыккан Ген кыргыз санжырасы долбоорунун алкагында чогулуп жатат. Эми эмне болуп бул проект түзүлүп калды? Кайра ушуну кененирээк сөз кылалы дагы. Эмне үчүн Ген болуп калды? Эмне үчүн Ген деп атадыңыздар? Орусча айтсам, рұқсат берсеңіз болобу? Рұқсат. Башында изначально проект не планировался называться Ген. Мы просто сами увлекаемся очень сильно историей. Так получилось. Помимо того, что мы айтишники, мы еще и увлекаемся историей. Не только мировой, но и нашей страны. Поэтому, когда лично у меня возникали вопросы еще с детства, почему кыргызы делятся, да, почему иногда бывают все равно, да, ушиб талашиб, да, какие-то вопросы все равно возникают. Хотели разобраться, для себя нашли ответы, а потом дали людям попробовать, что мы сделали, людям понравилось, да, и в итоге пришли к выводу, да, что кыргызам не нужно делиться, да, то есть это бессмысленно, то есть у каждого есть род, у каждого есть племя, но это же один народ, Берельда, поэтому цель мы вкладываем, да, в такой посыл в наше приложение, что несмотря на то, что все, да, возможно, имеют какие-то различия, все равно это один народ, у нас прекрасная страна, мы должны двигаться единым целым для развития нашей страны. Надеемся, наш посыл будет услышан всеми. Эң мыкты негизи эле башты бириктирүү максаты экен. Өзү тиркемеге мен кирип көрдүм. Аябай ыңгайлуу экен, анткени бир бутактан соң мындай үйрөнүүгө дагы ошонун баарын изилдеп чыкканга дагы бир бутактан соң жаңы 2 бутак чыгат экен. Андан кийин мисалы үчүн санжыраны карап кетсек, орто бөлүк, сол канат, оң канат, ошонун баардыгы сонун болуп киргизилген экен. Анан дагы тамыры терең дарак шамалга ийилбейт дейт эмеспи? Ошол тамырдын түбүн билип, негизи ата бабаларыбыз билген, бул сөзсүз кажет нерсе деп ойлойм. Ошону сиздер кылганыңыздарга ыраазычылык дагы билдирем. Кечиресиз. Агам айткандай, 1 жыл мурун деле 2 жыл мурун ушул социалдык тармактарда жанагындай тренд болот го, кайсы уруудансың, бул ошол нерсенин баардыгы вот жоюп салам деген турбайсыздар да? Ошол тренд өзү бизден башталды окшойт. Биз биринчи версиясын Антон Ленич өзү менин өкүл атам болот. Өзү мусулман, таластан болобуз. Я тоже. Кайсы жак ыңгайлуусу, кайсы тил ыңгайлуусу айтат? Жок, тренд жөнүндө айтып калдым. Тренд. Биз башында баштаганбыз деп. Башында ошол биз биринчи версиясын Антон Ленич өзү отуруп жасаган. Ошол жасап элден мындай айтканда фидбек алайлы, обратная связь алайлы. Кандай колдонот, кандай ойлор бар, жагабы, жакпайбы деп. Кой берип Кой бергенбиз. Кой бергенден кийин тренд болуп кетти ал. Башкалардан дагы. Учурдун талабы болуп атпайбы? Жаштар ошол нерсеге кызыгып, эми ар бир мундун өзүнүн тили менен сүйлөш керек болот да. Менимче тиркеме аябай сонун нерсе болуш керек. Эми менин сурагым келип атат. Проекттин алдыңкы жылдары азыр иштелип аткан максат иштери анан алдыңкы жылдагы максаттары кандай? Эмнени пландап атасыздар?
команда эмненин үстүндө иштеп атат азыркы учурда? Мына тиркеме чыкканына 3 күн болуптур. Бүгүн 23 май, долбоор башталганына 1 жыл жүзү болду. Туура. Эми кайсы иштердин үстүндө иштеп атасыздар азыр? Анан буюрса пландар кандай? Мы работаем над улучшением функций. То есть буквально вчера мы закончили работу над ускорением, чтобы можно было легко, быстро пользоваться приложением. Мы работаем над тем, чтобы пользователи имели возможность уже не только добавлять просто имена, а могли изменять информацию, добавлять документы, архивные документы и так далее. Но самая большая наша сейчас задача перед нами стоит. Мы планируем создать генетический паспорт в приложении. Это означает следующее. Мы хотим дать каждому жителю нашей страны возможность пройти генетический анализ, сдать его и результаты посмотреть непосредственно в приложении. Он касается, конечно, и этнического состава, но это не самое главное. Он также касается здоровья, спорта и так далее. То есть, сдав анализы, человек будет знать, где у него, возможно, будут проблемы со здоровьем, где у него, чем ему лучше заняться, если он занимается спортом и так далее. Да? При этом лаборатория, с которой мы намереваемся работать, она может позволить постоянно улучшать данные, которые вы получили. То есть вот вы сдали тест, получили данные, но со временем, чем больше человек сдают, тем точнее становится анализ, и постоянно будет улучшаться он. Но на это, конечно же, мы считаем, надо получить разрешение, надо посоветоваться с нашими органами власти, безопасности и так далее, чтобы мы сделали это правильно. Вот такая большая работа перед нами сейчас стоит, и мы уже на полпути к реализации этого. Агай, кошумчалайсызбы? Кошумчалай турган эле эч нерсем жок. Ошондо Жана сиз берген каржылоо боюнча сурооңузга жооп бере кетейин. Каржылоо биз өзүбүз IT компаниябыз бар. Көп жылдан бери ошо ITде ар кандай решение, ар кандай продукттар жасайбыз. Ошол IT компаниябыз өзүбүз Алтон Леонидовичтин каржылоосу менен 100 миңден ашык АКШ доллары королду. Ишке ашып отурат. Ооба, пока каржылаган өзүбүздөн башка эч ким жок. Келечекте приложениябызды да тиркемебизди аябай жакшыртып, көп функционал кошуп, кызыктуу кылганга пландарыбыз ошондой да. Кайрылып көрдүңүздөрбү? Биз ушундай чоң бир долбоор иштеп атабыз. Мындай көмөктөшкөндөр барбы депчи? Себеби бул нерсеге ар бир кыргыз кызыктар болуш керек. Пока кайрыла элекпиз. Эч кимге кайрыла элекпиз. Биз эми продукту до конца аягына чейин аягына чыгып, жакшы колдонуучуларга аябай ыңгайлуу кылып туруп, анан предложение кылайык деген оюбузда бар да. Мен негизи анализдер боюнча кызыктырып салды айтып бергениңиз маалымат. Ошондо биз бул жаңы муунга калтырчу салымыбызбы же болбосо ошол лабораторияда калган балким биздин ата энебиздин бир ата энебиз жөнүндө маалыматтар калганбы, барбы, ошону түшүнбөй калдым. Лабораториялар жөнүндө маалыматы бар болуш керек. Себеби бүт элдер бири-бири менен байланышкан. Бирок, если большее количество людей будет сдавать анализы, то данные будут всегда улучшаться. Да? Это называется биологическая библиотека. То есть, например, у кыргызов много родственников в мире, да? Это и сибирская часть Российской Федерации, да, и часть тюркских народов, да, проживающих там в другой части. Это наши, возможно, соседи, да, кто-то из наших соседей. Вот, поэтому как раз таки на основании данных и тех народов, и наших народов, да,
производится анализ, выстраивается такая математическая цепочка ДНК сначала, да, а потом она расшифровывается. Так вот, чтобы расшифровать код, нужно больше всего данных, да, и поэтому, ну вот, со стороны России, так как народы входят в состав России, там очень часто проводятся такие исследования, да, и как раз библиотеки существуют, поэтому как-то так, да, чем больше каждый из нас внесет в это вклад, тем будет точнее понятно, что кто мы есть, ну, на самом деле. Ушунда бизге эми кирип калат экен, э? Ооба. Биз баштап бере турбайбыз. Ооба. Эң мыкты Айтыңыз. тиркеме боюнча баягы тренд жөнүндө айтып калдык, уруулар жөнүндө биз баштап бердик деп. Азыр кандай ой максаттар, маркетинг боюнча пландар кандай? Негизи эле презентация 3 күн мурун эле болду. Ооба. Же жарыялай элексиздерби? Жакында биздин пресс-конференциябыз болот. Пресс-конференцияга чыккандан кийин биздин абдан бир масштабтуу оюбуз бар. Кандай болуп чыгат билбейбиз азыр. Бирок мы бы хотели, чтобы отметиться, и продемонстрировать всему Кыргызстану наше приложение на День независимости нашей республики, да. Конечно же, там очень много вопросов организационных. Это и работа с мэрией, и, возможно, какие-то разрешения и так далее, Министерство культуры. Но мы большую работу сейчас ведем в этом направлении. Нам бы хотелось, чтобы в День независимости на всю страну наши граждане увидели наше приложение. Как раз к этому времени мы решим и дополнительные вопросы, количество людей увеличится в приложении. Да, мы планируем хотя бы до Дня независимости уже довести количество человек, которые там есть внутри, до 1 миллиона. Таким образом, ну, часть наших граждан уже себя точно найдут. И сейчас уже многие себя находят, радуются. Демек, буюрса, эгемендикке чейин тиркеменин ичинде кээ бир өзгөрүүлөр болуп калышы мүмкүн турбайбы, Туура. Улам иш жүзүндө барып, Проект тиркеме турбайт. Күндөн күнгө өзгөртүүгө, жакшыртууга салымыбызды кошуп атабыз. Ойлоп колдонуучуларга аябай ыңгайлуу болуш үчүн. Да, и в этом отношении я хотел бы поблагодарить, да, у нас есть хорошие друзья по части улучшения, да, и как бы построения современного приложения. Нам помогает, как бы нас консультирует замечательный человек, это Арсланбек Таштемиров, руководитель компании M-Digital. Мы часто к нему обращаемся за вопросами, чтобы сделать наше приложение максимально крутым, удобным и так далее. И вот каждый день мы его пытаемся и улучшаем, каждый день практически выходят новые обновления. Ну, наши пользователи, они об этом знают. Эң мыкты. чоң долбоордун негиздөөчүлөрү барып IT кызматкерлер болгон үчүн жанагы эмелерден кыйналган жок болушуңуздар керек, дизайнер, логотип. Ооба. Это отдельно, да, например, есть дизайнеры, которые занимаются социальными сетями, да, есть дизайнеры, которые рисуют вот эти иконочки, да, которые, я должен сказать, что у нас интернациональная команда, то есть у нас в команде не только, там, не один я русский парень, который занимается проектом. У нас, например, есть часть дизайнеров, тоже русские ребята. У нас даже есть релоканты с Украины, да, которые вынужденно оказались у нас в стране, но им тоже очень нравится этот проект, прям, и они стараются делать его лучше. Вот, поэтому как-то так. Бестеш, ушундай чоң өнүгүп аткан нерсеге балким биз дагы салымыбызды кошобуз. Уже ойлорум толуп турат негизи маркетинг боюнча. Мисалы үчүн суроодон ары идеямды айтайын, канча жаштан баштап колдонсо болот? Телефон, вот как только человек может держать телефон и понимать, что там написано,
я бы рекомендовал, потому что это не только связи, да, это еще информация, кто был кем, да, появляется каждый день новая информация, она обновляется, да, и поэтому всем, и не только нашему народу, я считаю, будет полезно это приложение, и всем, кто вокруг нас и нас окружает тоже, да, потому что таким образом мы даем возможность людям понять, кто такие кыргызы, да, откуда они пришли, что они из себя представляют, да, какие у нас, ну, я себя отношу все-таки к кыргызскому народу, да, какие у нас были известные личности, что они сделали и так далее. Потому что часто бывает же, да, там куда-то наши едут люди, да, у них спрашивают, откуда вы. И все, и там иностранцы зависают, не понимают, да, таким образом мы даем возможность. Сейчас, кстати, по поводу того, что у нас в планах, сейчас у нас проект на русском и на кыргызском языке, но мы планируем еще включить туда английский язык обязательно, да, да, потому что на данный момент просто весь вопрос, опять же, да, в людях, которые могут правильно перевести, да, обработать большое количество текста. Вот мы сейчас тоже Arcade Claus, и как только это получится, на 3 языках уже мировых выйдет приложение, и дай бог все будут знать о кыргызах то, что хотят кыргызы именно рассказать им. Да? Секреты рассказывать не будем. Мындай суроо пайда болду. Биздин көрөрмандардын арасында балким ошол жердеги тарыхты жашап өткөн инсандар бардыр да. Мындай болгон деп. Ошол инсандар кантип сиздерди таап, кайрылып, маалыматтарды берип, же маалыматтарды алса болот? Кардарларды колдоо бөлүмү бар бизде, поддержка. Ошол жака жазып, өзүнүн сунушун айтып, эгер кошо турган болсо, ошол жака жазып кетип, же болбосо өзү деле азыр биздин тиркемебиз кошуп, алып салып оңдогонго мүмкүнчүлүк берет. Ушул жерде да суроо жаралат, айтпадыңызбы, ар бир колдонуучу өзү маалымат киргизе алат деп. Бирок анын тактыгында көзөмөл бар. Ошол элестетсеңиз, азыр деген эгемендүүлүк күнүндө баардык элдин баары көрүп алып, анан кийин өзүнүн эмелерин киргизип баштайт да. Ооба, колдонуучу өзүнүн маалыматын киргизгенден кийин ал өзүнүн тиркемесинин ичинен эле гана көрө алат. Пока биринчиден ооба. Мүмкүнчүлүк өзүндө эле бар. Өзүндө эле бар. Экинчиден аны деген биздин администратор, модераторлор бар, ошону тактаган отдел тактап, эгер маалымат туура болсо, биздин башка булактар менен туура келсе, ал нерсе. Же болбосо документтер менен. Ооба, документтер менен. Биз өткөрөбүз аны. Ал основной бутактан чыгат. Бардыгынтан чыгат. Тиркемеде бардыгын. Эгер туура эмес болсо, аны кайра артка жөнөтөбүз. Ал чыкпайт, такталбаган маалымат. Мындан тарта документтерди деп айтып калдыңыздар. Ал маалымат ачык булактарда барбы жокпу билбейм, ошого кайсыл жерден негизи бардык маалымат алынат? Бул ар бир уруктун китептери биринчиден, ооба. Бизде санжыларынын саны өтө көп. Экинчиден бул орысша айткандай письменные источники в каждой семье. Кто-то хранил и записывал, да, мы их тоже собираем. И третье — это архивные тоже данные, то есть которые открыты уже, да, мы их собираем, потом опять же сравниваем с письменными источниками, потом мы сравниваем с книжными источниками, и тогда получаем уже готовую ветку. Но и там тоже, уважаемые телезрители, да, у нас там тоже бывают ошибки. Недавно мы исправили генеалогию Сайырбая Каралаева. Конечно, кыргызы знают генеалогию Сайырбая Каралаева, но в книге это Арык Мырза Бугу, там была ошибка. И когда мы построили ветку, оказалось неправильно. Потом обратились уже к людям из Каракола, они подготовили информацию и уже нам исправленную версию дали. Поэтому это большая работа, да, постоянно приходится что-то
добавлять, постоянно приходится что-то изменять, потому что всегда выходит новая информация. Биздин өлкөдө маалымат чогулту кандай оорчулукка турган жокпу? Кандай экен деги эле бизде маалымат сактоо, маалыматты таркатуу, жеткирүү? Эми кыргыз эли баардыгыбыз бири бирибизге тууган болуп келебиз да. Тааныш, тууган, дос аркылуу биздин колдонуучулар, телеграмда колдонуучулар аркылуу чогулттук. Ошого ушул маалыматты чогултканга ушул 1,5 жыл убакыт кетти. Ошол маалыматты тактап киргизгенге. Биз негизи маалымат өзү 1,5 миллиондой маалымат бар, бутак бар бизде. Ошонун ичинен такталып чыкканы 800 миңге жакын болду да. Калганы пока маалымат кичине аз, булактар кичине азыраак болуп атат. Салыштырып туура келбей атат да. Толуктап, ооба. Анан киргизип баштайт. Так 1,5 миллион маалыматты изилдеп чыктык. Ошонун ичинен тактаганыбыз 800 миң болду да. Мисалы ар бир китепте максимум 30 миң киши бар. Чоң китеп болсо 30 миң эле киши. И слава богу, у нас очень отзывчивые люди, да, когда они узнают, особенно когда есть ошибка, наши люди не дадут нам расслабиться, да, как говорится, вот пока не исправим, нас постоянно дергают, нам постоянно пишут, нам указывают, говорят, вот здесь посмотрите, обязательно исправьте. Но мы не можем верить всем, поэтому иногда немножко проверка проходит долго, да, когда есть спорные моменты, нам приходится ждать. Из-за этого тоже наши люди немножко иногда нервничают, и кто-то шутит, кто-то ругается, но в итоге все сделаем нормально. Кандай болсо да, кесиптеш, ошол маалыматтарга ээ болбой атсак, китеп караш керек болчу да. Китеп издеш керек болчу, же кайрылыш керек болчу. Эми эгерде бизге керектүү маалыматтарды болгону телефондон ген кыргыз санжырасы тиркемеси аркылуу эле бардык маалыматтарга ээ болсок болот экен. Ошол керемет эмгекти издеп, түзүп, негиздеп чыккан инсандарга биз ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Буюрса эгемендүүлүк күнүндө бир чоң жаңылыкка күбө болобуз да. Буюрса. Ооба, сиздерге ийгилик, конокторду дагы бир жолу тааныштыра кетейин. Бүгүн бизде конокто ген кыргыз санжырасы долбоорунун негиздөөчүлөрү Миронов Антон жана Атамбеков Зайырбек. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Иштериңиздерге ийгилик каалайбыз. Колдон келсе баардыгыбыз жанагындай мындай сөз бар го, жапа тырмак деп коет го. Баардыгыбыз биргеликте бир чоң нерсени түзүп алсак деле болот да. Анда биз ыраазычылык билдирип, ийгилик каалап программабызды уланталы экинчи саатыбызга кирип бардык. Дагы конокторубуз бар. Биз менен бирге болуңуздар.